o ljubavi. Uglavnom, ljudsko biće treba da otklanja od sebe mržnju svaku. Odnos ljubavni između muškarca i žene, to svaki dan postane jednostavnije i bliže. Netko to smatra kao nemoral, međutim nije nemoral, jer je nemoral patiti, a ne uživati. Nije uživanje nemoralno. Jer dobro je činiti i sebi i drugome.